ubwicanyi, iyicarubozo, akarengane n'ivangurabwoko biri gutezwa n'iki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ese mu by'ukuri M23 ni iki ikora utikorera abandi? Ni kuki Afurika, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi mu isi badahanze amaso ku mutekano udahari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Havuzwe menshi, ashinjwa benshi, ndavuga nyine ubwicanyi buri gukorerwa abantu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuki imiryango ishinzwe kubungabunga amahoro mu isi itari gukemura ubu bwicanyi nyine? Nanone se kandi leta ya Kongo ibivugaho utu Burundi, Rwanda, Uganda ndetse n'ahandi mu isi bashinjwa gushyigikira imitwe yitwaje intwaro nyine ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kibivugaho ute nyine? Reka tubivugeho. Leta ya Kongo ivuga ko imijyi imwe n'imwe yafashwe gusa hakiri imirwano ya gisirikare nyine gikomeje. Uw'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo nyine jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yabaga, abaturage bamwe na bamwe barahunze bava mu Rwanda bajya mu bindi bihugu nyine bitandukanye. Nyuma yaho ubwo igihugu cyabohodwaga n'intwari za RDF, bamwe mu bakoze amahano muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane barahunze nyine bahungira muri Kongo, niko gufunda umutwe wa FDLR Power. Hano birumvikana cyane, FDLR washinzwe mu mutwe w'abantu nyine bavuye mu Rwanda bakoze amahano. Gusa reka tuvuge uko M23 yubatswe. Twibutse neza, M23 itandukanye cyane na FSDLR. Twibutse neza, FARDC ni igisirikare cya Kongo nyine gishyigikiwe na Kongo, kikaba cyemewe na Kongo. Naho M23 ni igisirikare cyigenga kidafatiye kuri leta na gatoya cyane. Gusa muri bibiri imitwe yitwaje intwaro muri Kongo yaragutse ari myinshi cyane, nacyo cyatumye urubyiruko, abantu benshi bo muri Kongo batangira gushinga imitwe yabo ku cyabo gite kugira ngo birindire umutekano. Nkuko twabivuze nyine mbere, muri bibiri muri Kongo hadutse imitwe myinshi cyane, FDLR ndetse n'indi mitwe nyine yitwaje intwaro yabayeho. FDLR umutwe ugizwe n'abari intera hamwe zakoze jenoside mu 1994 mu Rwanda, ndetse n'ingabo za Mai Mai, imitwe y'abaturage yashinzwe kandi ishyigikiwe nyine na Kongo. Ariko ibirego byo gukoresha uburyo bwa FDLR nk'ishingiro ry'ubutera hamwe bw'ubuyobozi bw'amahanga byatumye urugamba rukomera cyane kugira ngo ingabo zishobore kongera imbaraga imijyi yari yafashwe. Yasabaga gutanga urubyiruko rwo gushyigikira komite z'ubuyobozi nyine bw'imidugudu. Ubwo buryo bwagaragaye ko butari bwiza, ubwo ingabo za M23 zakoraga ibikorwa byo gusahura abaturage, urubyiruko ndetse n'abandi rwafatwaga nk'abarwanyi nyine b'igihugu, bigatumye ingabo zikomeza kwiyongera cyane muri Kongo. Nyuma y'intsinzi za gisirikari, abarwanyi ba M23 batangiye gushyiraho ibisabwa bishya bitanduka ku burenganzira bwa muntu, demokarasi ndetse no kuyobora neza. Nyuma yaho bavuze ko Perezida Kabila yakoze uburiganya mu matora ya 2011, abarwanyi bemeje ko bashobora kugira Kinshasa bakarinda perezida nyine. Nubwo bagaragaje inteko cyangwa se intego nyine nk'iza M23 birimo kwimura abaturage ku ngufu, ibikorwa by'uburiganya bwa muntu, kubungabunga ubukungu ndetse n'imibereho myiza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byabangamiye ibyo bavugaga ko ari ingamba nyine zo guhindura ibintu muri 2020. Abadwanyi ba M23 bakoreraga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru barwana n'ingabo za leta muri Rutsuru no mu bice bimwe bya Masisi. Ku itariki 6 Kamena 2012 umuryango wa Kongo watangaje ko abasirikari 200 ba M23 bahitanywe n'imyigaragambyo, abandi barenga 370 baritandukanye n'ingabo za FARDC, harimo n'abadwanyi 25 b'u Rwanda. Ku itariki 8 Nyakanga 2012 Colonel Sotani Makenga yatangaje ko igitero cya guverineri cyo gutera uwo mutwe cyananiranye, maze bakomeza gufata imijyi itandukanye berekeza i Goma, mu mujyi w'intara nyine muri Masisi muri Kongo. Ibikorwa by'intambara ya 2012 mu mpera z'umwaka, ingabo za M23 izitwa ingabo z'impinduramatwara za Kongo Emelavlasa di Congo (EALC) zatangaje urugamba muri Werurwe 2012 mu gace ka Misisi. Nyuma yo guhangana n'ibihe bigoye muri Kinshasa, M23 yerekeje kandi itangira ibitero by'ingenzi mu karere ka Kibumbu muri Nyiragongo. Nanone kandi ku mugoroba w'itariki 26 Mata 2012 abarwanyi ba M23 binjiye mu karere ka Nyiragongo banyuze mu gace ka Kibumbu bashaka kugana ibitero mu duce twa Katare, Burambo, Yakukangara na Kibiriga. Nyuma yo guhura n'imiterere idashimishije ku mudugudu wa Kasisi, uwo mutwe wagabanyijemo ibice, bamwe berekeza Njerima, abandi banyura mu karere ka Kinigi mu Rwanda kugira ngo batangire imyitozo y'urugamba nyine. Naho mu Kwakira 2012 M23 yari yafashe ibice by'ingirakamaro muri Rutsuru, harimo Bwesa, Jumba, Kisagara, Bukoma, Kwinja na Burugari. Iyi migambi yaje ikurikiranwa n'ibikorwa by'uburenganzira bwa muntu, harimo gutwara abantu ku ngufu, gufata ku ngufu ndetse no guhatira abaturage gusahura.
Mu Gushyingo muri 2012 M23 yateye ibikorwa byinshi mu karere ka Nyiragongo. Ku itariki 15 Ugushyingo ingabo za M23 hamwe n'iza Mai Mai bateye ibitero mu duce nka Kasisi, Hehu, Kibiriga na Gikeri. Abaturage batanze amakuru menshi cyane avuga gufatwa ku ngufu, gufatwa bugwate no kwicwa. Ku wa 18 Ugushyingo abasirikare ba Mai Mai banyuze ku Musenyi bakajya guhura n'ingabo za M23 mu mujyi wa Kinjanja, umujyi uherereye ku mupaka wa Rwanda na Kongo muri Kipati. Bituma abaturage benshi bava mu bice bya Rutsuru, Kibumba na Buhumba bajya mu nkambi za Karukinga na Mugunga. Nyuma yo gufata Rutsuru, ingabo za M23 zabonye ibikoresho by'amatora bya komisiyo y'amatora y'igihugu Seni. Bafashe ibikoresho by'amatora bavuga ko bari kubifata kugira ngo babyizigamire, ariko abadwanya ubutegetsi bavuga ko byari kugira ngo bandikishe abanyarwanda bihindure nyine amatora babashe gutsinda. Uyu munsi abanyarwanda benshi bavuga ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo barimo baricwa cyane. Ntabwo ari abanyarwanda gusa, n'abandi baturage, abasirikari ndetse n'abandi baturage bo mu bihugu bitandukanye barimo baricwa. Ni byinshi tuzamenya muri Kongo nidukomeza gukurikirana ino YouTube channel. Nukanda subscribe uzaba wisigamiye nyine. Naho njye mwa muri kumwe ni Staniferi Official Jean Muhire.